بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga uripnu Allah, mga bubayami, pasubaybay si sagyang kai video tano, inisenggay agyang kai mga ulama tano sang kai Arab o di na gyang kai Antuniban na Jam'iyatud Da'wah Al-Islahiyya bil Philippine. Mitumpo tamon sa mga ulama sa ayam ananian nakiya pagisisira na sa kapagrenera na si Kuribat nagugyang kutwa kapakagitawera na si Kuuntol. Panagunta maniran si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan piya kasasanggiya ira nagyang kutwa mga bendingan na antunay ni banan na ini pamagayran na si ko mga pagaritano kagagaatan na si ko gagayran kuya maananian na kapapayaga o di na kapapagusaya si sagyang kaiya sa buad ko mga usaya na kuwaga matanwag ma Islam. Agyang kaiya oras tanay man to na aya inibigay rakatanwag yang kutuwa mga kakatanwa mga ulama bendingan ang bagan tano sa usaya na si sagyang kaiya mapunto ka oras tano na giyang kaiya kapanamar uli nakapanagunta manasang kaiya sa pulugo iya muri si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Kagayuto na ayam yaw sa itano na giyang kutuwa mga kalbihan o sa pulugo iya muri si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan nan imanton nan ayap man na pugusinta no nan giyang kutuwa panaguntaman uli nakapanamar si sagyang kanan asa pulugaw iya muri si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Sabnar piyakito ko nakatan o Quran agyang kaiya ayam ananian na kapakalabiyang kaiya sa pulugaw iya muri si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan sa panunagyang kaiya kiniturunan wallah si sagyang kaiya Quran inipantagyan na si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Udi na giyang kutuwa ayam ananian na kinisenggin wallah ko kiniturunan si sagyang kaiya Quran si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Peter wallah si sagyang kanan adalam Quran tigiyan na syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. So ulan-ulan Ramadan naron initurunan sa Quran. Ron inipantag agyang kutuwa kiniturunan wallah si sagyang kaiya Quran. Ikadwa naging kutuwa katru wallah at tigina inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Mataanas kami na piyakaturo nami agyang kaiya Quran si ko kagagawi piyakan deklan sama piya aginan Sulailatul Qadr ayama ana na piyakisabutan nakatan wallah aya kiniturunan wallah sagyang kaiya Quran na si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan na liur open na napiyakito ko nakatan man wallah so kiniturun nun na si sagyang kaiya Laylatul Qadr kagiya Sulailatul Qadr na alusudo si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Inna kunna munzirin mata na sa kami at tigmana iwallah na miyabaloy kami pupumakay ketiyar fiha yufraku kullu amrin hakim aron di ipakasasenggiya so uman isuguan piagunganganan udi na ayam ananian na ongangan ayam ana nagyang kanan Laylatul Qadr na nadirun pa kasasenggi nagyang kutwa kulawla si iko saragun ayam ananian na pamakagyang kutwa mapagidid tano naritano kisampay si sagyang kutwa next uli na pakatundog Ramadan na isurat si sagyang kanan ayam ananian na Laylatul Qadr uli na agyang kutwa kakantan wariski gyang kutwa kakakwatan wa mapia uli na gyang kutwa ayam ananian na
nganin aku laulatan si iku saragun na isurat wallah udi na pakapsasenggean wallah si sagyang kaiya ayama ananian na Lailatul Qadr. Nagianan ayama ananian na antun inibanan na kailangan nagyang kutwa kapupunagun tamantan si sagyang kaiya lambar katanu si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Iman tuwi ika-20 agwisa si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan si iku makapantagun ko mga taga Pilipinas na si iku mga ingeduna Arab lagi da Saudi Arabia agi Jordan agi antun iban na Qatar nan na aya ika iman tuwa gawi na ika duwiran gawi ika 22 gawi si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Na ini rupa wallah lani managian kana nakatir wallah atigina inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Mata anas kami napia katuru nami agian ka iya Quran si iku kagagaw iya aya makna niya napia kan deklan sama pia. Na pada sa aya makna niya nakia pakan deklirun wallah sama pia kini turun nun wallah si sagian ka iya Quran. Ini pantagun wallah kini turun niya si sagian ka iya Quran. Aya makna niya na antun ini bana agian ka iya Quran na sancap kepada lemanun na aya maananian na di ikan dakla na abarakah udi na pepakapia udi na ketaguan sa kalebihan. Anto na mga karina aya mga karina na pia katurun wallah agiang ka iya Quran siin yan pia ki awidi udi na siin yan pisa na si ku Jibril alaihi salam na aya kaya padalmi sa kalebihan ku Jibril na minilbiskan yan ako langon o mga malaikat. Na uriyan ito na ini turun man wallah yang kaya Quran na siin yan ini turun ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na ay kaya pakambara kata wallah ko Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyabalwi sa kanyan imamul anbiya wal mursalin makalalabis kanyan si ikulangon o mga nabi na gusto mga sugu. Uriyan ito na ini turun man wallah yang kaya Quran si isagyang kaya ummah pagtaw. Na miyabalwi agyang kaya ummah ayam ananian na pirmiro si iku mga pagtaw. Uriyan ito na ini turun man wallah agyang kaya Quran na si inian inipantag sa agyang kaya ulan-ulan Ramadan na aya baraka agyang kaya ulan-ulan Ramadan na namiya kalbi si iku lang mga ulan-ulan. Na uriyan ito na ini turun man wallah agyang kaya Quran na si inian inipantag ku Ramadan si iku Lailatul Qadr. Kagagawi iya ayam ananian na sasalaan na miyabalwi agyang kanan Lailatul Qadr kagagawi iya sasalaan makalalbi si iku lang mga kagagawi. Nileni man ito mga urip no Allah agian kutua ayam ananian na kia pakalbiya wallah kia penuh wallah amapia si sagiang kaya ayam ananian na Lailatul Qadr akailangan akapanaguntamanan tanu. Fitur wallahu ta'ala tigina inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Mata na sa kami na pia ka turo nami agiang kaya Quran si iku kagagawi sa salaan. Ginan su Lailatul Qadr kagagawi ayam ananian na sa salaan. Wama adraka ma Lailatul Qadr. Kagagawi iya piakanda kalan sama pia na antum na ay miyakanda uraka o antum na ay peterun kagagawi piakanda kalan sama pia udi na sasalaan Lailatul Qadri khairum min alfi shahr na so Lailatul Qadr kagagawi iya sasalaan na tumu adi susang gibua ulan-ulan tumu adi susang gibu ulan-ulan nagiyan kana na sang gibu ulan-ulan ay pipikiran san naginan sumapanggalabak asimba si iku sang gibu ulan-ulan nagiyan kuto mapanggalabak tanwa simba si iku sang gibu ulan-ulan na mas tumu si iku wallah agiyan kana na mapagamal tanu si isagiyan kana na ulan-ulan Ramadan si iku 10 gawi muri udi nagiyan kana na Lailatul Qadr so mapagamal tanu san na ay mananian na tumun wallah digiyan kutuwa amal tanu si iku sang gibu ulan-ulan nagiyan kana na sang gibu ulan-ulan na ayakatinian na 80 agu telulan agu 80 agu telur agu nagu patulan na yung mananian na suma pagamal tanusan na mas tumun wallah agyang kutuwa mapagamal tanu si iku ay mananian na anto na iba na sapul agyang kutuwa mapagamal tanu si iku Lailatul Qadr agyanan ay mananian na anto na iniba na kapanaguntaman tanu si sagyang kaiya sa pulugawi muri si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan tanazzalul malaikat war ruh fiha peturunun sa mga malaikat taguso Jibril ilan ni man ito ini bidaun mi'alwid wallahu ta'ala sa mga malaikat
na ini sibay pa na wallah agyang kutwa kaya alu yan si ku Jibril abadi su Jibril na pada sekalian si ku mga malaikat naginan isa kaya pakalbi Jibril kagi ay makna niya na sa kanian isyarigan wallah si sagyang kaya Quran nagira ko na Lailatul Qadr na paturun sa mga malaikat ay makna niya na pag-uluanan silan u Jibril alayhi salam adi iran di pupasiwan sa umani idarpa diran di ay makna niya na palibutan nagyang kutwa mga darpa na adnap ko mayroon na mga tao kikatitindig sa aya katitindigiran na diisiran mga ngarapan ko wallah pupumayan digiran agyang kutwa sambayangiran ako tanat-tanaw akagagawi agyang kutwa ay mananian na mga simbiran ko wallah diisiran imamamati sa Quran si isagyang kutwa kagagawi nagwe mananian na diisiran mamamangani si wallah subhanahu wa ta'ala naginan mangorip ni wallah kailangan akapanaguntamanan tanwagyan kaya sa pulugawi muri sagyang kaya ulan-ulan Ramadan so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ira ititindigin sa tahajudin na miya makarawarawa sa taman sa miya panutul ayakati akarawa akititindigin o Nabi sallallahu alaihi wasallam ko sambayangyan ako tanat-tanaw akagigawi tahajudin na ayamaan yan na pupangaw upak apalunian sa katitindigin si isagyang kutwad ini na kapanahajud tanto mamadakla agyang kaya kalbihan amya alwi makapantag si isagyang kaya ayamaan yan na Lailatul Qadr tanto madakal paganeron akapakalalabi na inipantagun wallah kiniturunan si iku Quran ikadua kapakalalabi niyan na inipantagun wallah agyang kaya Lailatul Qadr ayamaan yan na agyang kaya Lailatul Qadr na tumun wallah agyang kutwa sang gibu ulan-ulan ikatulwa kapakalalabi agyang kaya ayamaan yan na Lailatul Qadr na paturunun sa mga malaikat paguluanan silan o Jibril alayhi salam ayamaan yan na dirun pakandakalan wallah agyang kutwa kapturunun o mga malaikat ikadua biizni rabbihim mi'alwi wallah atigina biizni rabbihim yang kutwa kaptuna o mga malaikat paguluanan silan o Jibril alayhi salam na idinuto udina subu nuto ukad na niran aginan wallah subhanahu wa ta'ala biizni rabbihim salamun hiya hatta matla'il fajr kalilintad sa kanyan anto nagyang kaya kalilintad suwaya maanan yan na Lailatul Qadr sa tama na sa di mo maagyang kutwa waktu subuh nilani mo na nagyang kanan aya maanan yan na kaya pa kalbiyo wallah si sagyang kaya Lailatul Qadr na pwede pansaka pa kalalibi agyang kaya Lailatul Qadr na kilala siya nagyang kutwa mga dusya aya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sa din sa tao ay pamayandig yan sa mga simba niya ng Lailatul Qadr sa paratiyan niya ng wallah nagwaya maanan niya na arap yan sa ikubalas apaka po na sa ikwallah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi na iprilaon nagyang kutwa miyaw na amyan dusan yan iprilaon wallah agyang kutwa ay maanan yan na anto na iba na miyan dusan yan na si isagyang kanan anto na iba na miyapos amyan dusan yan miyaw na amyan dusan yan nagyanan ay maanan yan na ini siguro katan wallah ini siguro katan Nabi sallallahu alaihi wasallam akam bubanugatan si isagyang kanan Lailatul Qadr ini sugu ira katano agyang kutwa kapam bubanugatan ron si eko sapulugaw iya muri si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan aya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam natigana taharraw Lailatul Qadr fil 10 al-awakhir min Ramadan bubanugani watigu Nabi sallallahu alaihi wasallam su Lailatul Qadr si eko sapulugaw iya muri si eko ulan-ulan Ramadan ginan isugu na katano Nabi sallallahu alaihi wasallam ikadua na nagyang kaya Lailatul Qadr na ayako na amabagar akapaturun o Lailatul Qadr na si iko mga gansar akagagawi si iko sa pulugawi muri si iko Lailatul Qadr muri si iko ulan-ulan Ramadan ayakatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina taharraw Lailatul Qadr fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan mubanugan ni watigin mana isu Lailatul Qadr si iko gansar kung mga kagagawi si iko sa pulugawi muri si iko ulan-ulan Ramadan ugid na ayap man apia kabagir Nabi sallallahu alaihi wasallam na si iko ika-27 piya kabagir na si iko ayam na niya na ika-27 sabab si sagyang kutwa ayam na niya na Peter tagi na pagyang kutwa mama si isa kaniyan matatago sa kataw mama na Peter tagi na piyan si isa kaniyan matatago si sagyang kutwa ika-7 ko sa pulugaw iya muri si iko ayam na niya na ulan-ulan Ramadan
Nagiyanan aya makna niyan na kini sugunun Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina iltamisuha fil ashr al awakhir yani lailatul qadr. Pelubaan ni watigin mana so lailatul qadr si iko aya makna niyan na 10 ya muri si iko ulan-ulan Ramadan fa in da'afa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala as-sab'i al-bawaqi. Aya makna niya na Amerika, aya makna niya na kalubayan ng Swisar kanu. Udi na di pa kagaga. Sa giyang kotwa, anto na iba na kipamayan, dagan niya na si iko Laylatul Qadr, kapambubanugan niyan si iko Laylatul Qadr, si iko sa pulugawi amuri, si iko ulan Ramadan, na oba niyan bagi sa lugar. Aya makna niyan na kitindagan niya nun si iko ika pito, gawi amuri, si iko aya makna niyan na ulan Ramadan, maana gyuto so, anto na iba na ika 27 si sa giyang iya anto na ba na ulan-ulan Ramadan. Pia karanid o Nabi sallallahu alaihi wasallam si iku mga gansar ko makagagawi si iku Ramadan ugay na si inian pia karani si iku ay mananian na ika-20 agupito si sagyang kaiya anto na ba na ulan-ulan Ramadan. Naginan mga oripno Allah ikapunaguntaman itanu si sagyang kaiya sa pulugawi amori si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Pia gimarakatan wallah agiyang kaiya Laylatul Qadr wanda ketun si kuya makna niyan na 10 gawi si ulan-ulan Ramadan ang kaino nakagian tanu makapanaguntaman antano makapanamar gitu kaya pagmarakatan ron wallah kagi amay ka turun rakatan wallah aya ka turun Laylatul Qadr na si ika 20 agu 5 ika 20 agu siyaw udi na ika 20 agu 8 amay ka turun rakatan wanan wallah na umani isa na makatuturug aya makna niya napakatuturug ni ran so kagigawi kadi silang po na marakatigina na nino kaya bu ka turun Laylatul Qadr na ika 20 agu 7 udi na ika 20 agu 6 aya din na amya ka pia rakatanu na si iko tanday o 10 gawi alam barakatanu si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na palayatan tudayan. So kuno so Nabi sallallahu alaihi wasallam na igira sumya kami so 10 gawi iya muri sagyang kaya Ramadan na papagilutan niyan so tampian. Nagu pupukaw niyan so pamilya niyan. Nagu aya maana niyan na papagwiyag niyan agyang kutwa kagagawi niyan. Maana din niyan itudayan. Sa amya panutul na igira sa 20 gawi apaganay si ko ulan-ulan Ramadan na so Nabi sallallahu alaihi wasallam napakasya sa ugnian so kapanambayang si ko tanatanaw akagagawi na gusto ka pamuasa gusto ka pakaturog na igira amyaw maagyang kutwa sa 10 gawi amuri si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan na diyan ang tudayan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dinyan pakaturugan sa aya dinyan undi ituday nagyang kutwa simba niya na si ikwallah dinyan undi panagunta mananan agyang kutwa mga simba niya na ikwallah kapamatiya sa Quran gyang kutwa kapamang ni si ikwallah katedentadem si ikwallah subhanahu wa ta'ala kanaban yan di ituday na makapantag ku dunia nagyanan upamaka mga pagariya kaditan wadi ditudayan agyang kaiya aya maana niya na mga salida upama kaditan ditudayan agyang kaiya Facebook upama kaditan ditudayan agyang kaiya email upama kaditan ditudayan agyang kaiya kambula na ayatan wadi ditudayan agyang kaiya aya maana niya na ipatagum piatanu gyang kaiya madakala ibalas piantag wallah madakala abalas akalbihan aya maana niya na inibigay rakatan wallah pahala si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan tunganay kad na kiya wiswisa na amay kaya maana niyan na din ka panamaran agyang kaya sa pulugawiya morisi sagyang kaya Ramadan amay ka anto na iba na April utasotaw si sagyang kaya mga kalabihan ang mga kagagawi o di na mga gawi na amay ka di ron pa na maka panaguntaman sa taw na tumu aki abad miyatay sa utot tani ina yan kaya maana niyan na daaban niya matatangkad akapakapasenditian si isa alungan amori nagyanan ipanamaran tanong mga pagarya agyang kaya sa pulugawiya morisi sagyang kaya ulan-ulan Ramadan di tanoron magaya lugar na managuntaman tanu tudayan tanu kauba kalo-kalo na matabutan ron suwaya maanan niya na Laylatul Qadr na maparulitan wagyang kutwa balas aya maanan niya na tumuun wallah di susang gibu ulan-ulan maana balas si iko tanday 80 agu pataragun 80 agu taluragun agu patulan ginan di tanu di pamagakulaan manamartano managuntaman tanu si sagyang kaya lambar katano muri si sagyang kaya aya maanan niya na ulan-ulan Ramadan wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.